Abanyamigisha bari kubikana Bisheshe SACCO muri IBANDA izuba rya nyuma y'abaziyo batahire n'akamonyo hamatama bwanyuma ya SACCO yabo okubagaburira n'ekiterekye kya Nohiri. Abahirwe ekiterekye nabo abakirizeyo kubika kurungi okurwa mu kwezi kwa mwenda hamwe n'abakirizeyo kugira emigabo mingi omu SACCO egi. Kimwe aha characteristics z'aboro nibatse they are not provident tubatekateka nyinshi kare aha wenshi twakiriye ekiterekye n'ebintu bike konka bikuru munonga abwenshi twabetugenderire kureta ekiterekye kya Christmas. Ekyo kubanza munonga nitubanda kusiima ba members bitu. Ebichoncho abiri harimu ente, embuzi, enkoko hamwe n'ebindi okurabira omu karuru akahangwirwa abanyamigisha. Nasemera munonga abakutunga ente abo kuba kigendererwa cyane kugira ngo niza kutunga ente kabiri kajya karuru konka ekyo mugisa murungi nosa miliyoni ntwaro kikubye abantu bagitiyendere barashije kintu kingi nasanga naketa bamunyenka ubwo no mucyo kunasimira rahanga. Mugambere ngo hati ezi ananda kuri umuceri akore bindi. Erezi wanoza kuri umuceri ogure bindi. Biyo oketera kanyama. Arunde abukenwe mukundana n'ebingo. Cyo kubanyina kitunge. Hati mwamureba we yakora terecho mujenyi mukuru weza we bari kwega. SACCO egi neshango mutawuni ya Bisheshe anguto ya IBANDA Kamwenge. SACCO yiturene kurafana ubwa hati tune ba members 10,923. SACCO yitu erina amataagi abiri twine Bisheshe SACCO main branch na head office twine branch Rwenkonga kandi tunaona offices zibiri zo kubasa kushikiraho wanendohereza bwitu. Patrick Twinamasiko kurwo mu Big Bank niwabira ari umugenyi mukuru kandi ashomesa abatungire ekiterekye okukozesa kurungi sente za loni. Natunga miliyoni 3 niza kuzishashura ahange rwanda ziri miliyoni 3 n'emitwaro nshanjo mwena hinaza kuziteka aha nihaza kurga 3 nshanjo ezo ngarige sigazeho. Gashoka Timothy Mushabe.